Uyu muvyeyi uri gukura mu myaka twamusanze mu murima ari guhinga, tumubaza ku ruhare rw'urubyiruko mu iterambere ry'ubuhinzi, atubwira ko urubyiruko rutagishaka kwikoza isuka. Abihuriza ko n'abandi banyarwanda barimwo n'urubyiruko banenga iyi myumvire ya bamwe mu rubyiruko bavuga ko igayitse kubirebana n'umurimo w'ubuhinzi n'ubworozi. Guhinga urubyiruko rw'iki gihe rwakurera ku kugera mu murima, barabiseka benshi kuko babonye nkatwe turimo guhinga bavuga ngo turanyacyaro cyangwa bavuga ngo guhinga ngo umunani nzazana amagara, kandi guhinga nta n'icyo bitwaye. Naga bari kwibeshya kuko nongo udaciriritse nawe ibyajya byaturutse kuri babandi bahinze. Ndavuga ati ni igisebo kuba nararangije kaminuza nkamanuka nkajya guhingana n'umukozi nasize basi. Dore bari bashaka akazi kakomeye nyene bitewe n'uko yize, ariko ngo agerageje agakora n'utundi tuntu turi hafi, wamugisha akazi gakomeye ashaka yazana akabona. Musabyimana Marie Louise yashoje ayisumbuye agana inzira y'ubuhinzi n'ubworozi, aravuga ko bwamuhinduriye ubuzima. Iyo season iyo iyo iburi kintu cyose iyo kigeze ndahinga ibigori bikabikera ukashyira ku isoko, iyo ushyize ku isoko urunguka cyane. Ubu ngubu naroroye mfite amatungo nk'inkoko, nemezanya ko business napanze mu minsi iri imbere nshobora kuyigura nkayikora. Aba bose bagira inama urubyiruko rwifata gutyo kuyoboka inzira bakabukuramo ishoramari, ndetse kandi ko bitanasaba kwiri guhinga. Yanagifata agashaka imbuto ubundi agashiramo abakozi bakanahinga, ntacyo yatera arafata isuku. Kuko kwirirwa ku muhanda, benshi birirwa ku muhanda nta n'akazi bagira, ariho havamo kugira gute kujya kwiga. Rero iyo yagifashe isuka agahinga, ipantaro nziza yayibona, ashaka kurya hajya akaraba gake. Natwe turimo duhinga ubu ngubu mu kanya uje ntabwo watumenya, waba uzi ko tutarabahinzi ke turabahinzi. Icyo nakoze cyose mwayo matungo ndagiye no guhinga byose byabashoboye kumpesha n'ikibanza, ngaho nta kibazo nyafite, tegereje kubaka gusa. Ndagijimana Jean Paul, umuyobozi mukuru wa Agra mu Rwanda, avuga ko hari amahirwe menshi yashiriweho urubyiruko ruri kwitabira ubuhinzi, agashishikariza urubyiruko kuyafatirana. Dufite n'ubuhamya bw'urubyiruko warangiza ishuri ukajya kuba nk'umutera muri banki bakaguhemba 150, wagira ko toya reka njye guhinga ubwo kamaze kuba miliyoneri. Icyo nge mbona urubyiruko rundi rukwiye gukuramo ni ukurebera ku bababanjirije basangira inzira ari nziza n'abagakurikiza urugero rwabo. Iyo tubonye umwana nk'uwo nguwo wenda wabuze igishoro ariko afite ibitekerezo, ati ngwino nicyo tubereyeho no kugira ngo tugutere inkunga, ukoresha ubwenge Imana yaguhaye, ukoresha amahirwe ushobora gukura aho utuye, maze wivane mu bukene uvanemo n'abandi. Ni mu gihe ubukungu bw'u Rwanda bushingiye ahanini ku buhinzi, aho usanga butanga akazi ku barenga 70% by'abakozi bose. Ni mu gihe kandi imibare itangwa n'inzego zireberera ubukungu mu Rwanda igaragaza ko ubuhinzi buza imbere mu bizamura ubukungu bw'igihugu buri mwaka. Naho muri gahunda ya guverinoma y'u Rwanda y'imyaka 5 2024-2029 biteganyijwe ko ubuhinzi buziyongera ku kigero cya 50%. Thierry Ndayishimiye, Isango Star, Kigali.